Test 1, 2. Test. Battery pack. Test. Test. Hello? Oh, there we go. It's a delay, huh? Yeah, there is a bad delay. But you hear kind of like, but Anisha can hear. Um, I don't know. Hold on, T. Give me a second. Test. 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 Can you still me hear? Can you still hear me? Test 1, 2. Test 1, 2. Hello. Hello. Test 1, 2. Test. Test 1, 2. You looking for the mic?
There's a plug over here. Go. Up here. It was bill. Go ahead. Máy kho số liệu ơi. Så får jag nappa ilmen. Hiểu luôn. Oh.
ke ua. Yep. Spaka ue na ngai ua. Yup. God is good. All the time. Raise up your right hand and shout, we're back. We're back. Yeah. Banatua nea fiafi. Le alofa maleanga le leo le atua. Pata alofa atua il paia mal mamalu le tatu mafutanga nea fiafi. Sunga I whawhengainga tau le langi, whalitua, sunga fo I a o whalitua, ngā whionga I ti a kono malpa ia, malmamalu o le tātou whaliwha. Whatalofa atu fo I yalo mwhanau tupulanga lalo maoa, o le tātou whaliwha I le nei fiafi. I ia le alofa maleanga le lei o le atua, ua mamoli mai lo tau soifua ma lo tātou wola. O le aso nei ua whaia le ali, tātou te oli ma fia fiai. O le aso sa tu poina, o le aso sa tātou mawhau ma mana tunatu iai. A wale mawhutanga le tātou whalewha. Ina ia toe whaola ola. Me lea, mori atu ai le anganga whaaftai tele. Whai ia o sui o lau whai ngā ruenga. Whaaftai atu. Ina ua tawha ata I so o tau whinangalo. Ina ia toe a matalia ma toe whaawau. Tātou mawhitanga pio na masani ai. 5 years ago, before COVID, 2019, that was our last Mafutanga with our father, Benisa Sasa. And ever since his departure, we didn't be able to continue with our Mafutanga. It was hard. And not only Tama Sasa, but Reverend Thibault, Satasio Tamao Tato Mafutanga. Belea,
o te saua i le nei mafutanga. Au ke mafau lava, ia me nise, madivo. Me lea, pa ia ma le mamalu al tātou mafutanga, si o tātou tutula. With a moment of silence, tātou mafau, mamana tunatu, inai o tātou tamaia. O e sa mua i malai, a wale tau whainga o le nei mafutanga. Sina tolu a minute, tātou mafau ai. Whaftai, tātou tāpua i le atua. Loa ngā ngai, i e whamanu atu i le ali. Ewa fo i nei ngalo se mea tasi o ana mea lofa. Loa ngā ngai, i e whamanu atu i le ali. Awa fo i nei ngalo se mea tasi o ana mea lofa. O le wha mangalo ina ua mio le anga o malava. O le wha malolo ina o mai atua uma. O le wha ola ina lo wola ai le tunga mau. O le wha pale ina oi le alofa ma le alofa muti vale. O le malia ai lo manao i mele lei. O le whawhowina o tau lea whapei o le aeto. Nā tātou ke pese i le atua i lona viinga se lau whāsifu marewha. Alala mai lana. nisi o afiong pa ia le atua. Mo mai lea i le lau salamo e valu skulzima. Kai upu mua mua e o le fitu. Lea li ie. Ue e fia lava i lo nu. Ue e whafu isia mai le ta feanga o ia popo. Ue e whamanga lo ina le amio le anga lo nu. Ue e ufitia la tu wang sala o malava. Ue e ame sea lo mae a o malava. Ue e li liu ese lo to sama mafa. Le atu ai. Lo matou whaolatanga. I e whafo isia mai I matou. I e whamawai atu fo I lo to ta
whakawau e aro to sai a te mātou. E te whaaualoa e aro mae a e au tūpulanga. E te leto e whaaola mai ea i a te mātou. Ina ia fia lava lo nuku i a te oe. Leali i e. I e whailo mai a te mātou lo walofa. I e fōina mai fōi a te mātou le olatanga mai a te oe. You, Lord, show favor to your land. You restore the fortunes of Jacob. You forgave the iniquity of your people and covered all their sins. You set aside all your wrath and turned from your fierce anger. Restore us again, God our Savior, and put away your displeasure toward us. Will you be angry with us forever? Will you prolong your anger through all generations? Will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Show us your unfailing love, Lord, and grant us your salvation. It's a prayer for revival. It's a prayer for revival. O le tatalo, ina ia toi whaolaola. O le anganga le nao, le nei fiafi. Tātou whalewha. O le anganga le nao, le nei fiafi. Tātou o mai. Se toi whaolaola le la mepa, le atau au ina mate. Toi whaolaola le mawhitanga pia na masani ai. Will you not revive us again, that your people may rejoice in you? Show us your unfailing love, Lord, and grant us your salvation. The psalmist is talking about the returning from exile, from Babylon. They were there and they experienced hardships. They experienced death. They experienced problems in their life in foreign land. And when the exile returned, the psalmist, some scholars believe that this psalm was written during the time of the returning from Babylon. And they are praying to the Lord and ask the Lord to revive them, to revive their lives, spiritual lives. May his fear, and because the reason why they went to Babylon, because God punished them, because of their sins, their disobedience toward God. And God used Babylon as a punishment to them. And when they came back to their land, the psalmist wrote this song, praying to God for restoration. That's the same spirit I can feel right now, people. I came with that spirit, that we can revive ourselves through fellowship, through prayers and worships. That's the spirit of tonight. The spirit of restoration. The spirit of revival. I was so happy when the President Chris, yeah, that's the spirit. President kako be pese ai fiafi ai I le alofa ma le aga le lima tausanga. E ia ka kou sa whaumbua I Papelongia. E ia ka kou sa mamau ma le atua. Lea ua koe a mata le tātou whamoemoe. O
tātou toe o mai se i toe whaola. Ia toe whaatupu. Le whatu na toto e o tātou mātua. Me nise mo whawai fōu. Le susunga i whawhengainga ia, ki vau. Nea wa iai, susunga i whawhengainga fōu. I te tonu o tātou mawhtanga. Wa le toi whale tonu o whale wha. Mai whea, le anganga o le atua. Le anganga e whaatupu manatu, whaola manatu. Ma au mai ai tātou le mawhau whau. Le iloa, na le poto. Ina ia whaauaula na ngā ruenga. Me lea na tātou whalwhai le ia fiafi. And that's the spirit for tonight. Ewi lava na tātou o mai, ono le whamanatu ina, o puapua ngā o tātou wari. Yeah, that was 2,000 years ago. But it's okay. It's okay to celebrate Christ's death and resurrection. But for our Father, you must have that spirit right now. Ia toe whaola le mawhtanga. Ia whaali atu I leisi o uso. Le ai e tātou te leo toe polonga. Leo wa mamoli mai e le atua tātou. Wa toe amataina. Tātou mawhtanga e peo na masani ai. Le lea, ia o tātou whalwha, au tātou mawhau whau, ma mana tunatu I puapua ngā o le alini, I le nei a fiafi. Ia o le anganga luna. Ia tātou fia. I le whapea e whamanatu o tātou whanoa lea. Le ai tātou te mawhau whau o le anganga ua ola. Ua ola o tātou anganga. Ua ola o tātou mawhau whau. Ma ia whau pea le nā ola. I nei a fiafi se I o ai le manatu. Tātou te tālu. Le atua sili selo mātou tamā. I ia lama lau suafa. Ono nei awa noa māta ngō fie. O le aso wa sā atofa ma mawhau whau iai. Pe tau nu. O lea lama o e whātau nuina o mātou moa. Le atu ai. Fo I atu pēr le vi inga I lau fio. E te whaia pēr me sili mo I mātou. Ia o mātou mafuta I nei weekend o lau whalwha. Ia o mātou o mai e mawhau whau ma mānatu natu. I puapua ngā o lo walo o mātou whaola o Jesu ke miso. Ia e meise aile e seta I le tai au fōu. O mātou mai mo mātou loto e tumu I le fia. O wau e whaola ola mai a te mātou. O le mate lo mātou whamoe moe mo mātou whatuatua I a te oe. O wau lo ngā lue pēlo o nganga e te whaola ola o mātou tangata taito tasi. Ai meise o whiau ma ngā ruenga o e walawina ai mātou. Mātou talo o whawhitai tele ta mā. Manuia le nei whalwha. E wilawa I na iai le au pōli uli. Se tasi o tō vine o le nei whalwha. Ono se tasi o ona wa awhea I le malanga le maliu maleoti. E ai mātou te loto te tele lava o lo so I fua lau fio le tō e tū maleola. Ai la ngona pele anganga whaftai le li ie. Ina mo whai o le whaatau nuina lo mātou whaamoe moe. Ia mātou la fua I atu I lau fio o loka lama o le nei e fiafi. Fe soani mai au talavou taitasi ma lātou ta penanga. Ia maua se vi inga o lau fio I mea uma mātou te whaia. Ai le o le tangata. Ia o la mātou te talo lea ma le bala au. E ala I lau lau suafa Jesu mātou wole ma bala au tuai. Amen.
Ia, le atu role avinua le sunga le awa ia Sengedi, mo le tama le tātou polokalame nei ia fiafi. Ai, ka taikele atu lava, wha malo smai, tusa ma le tātou wha moe. Ia peo na amataina nei ia fiafi, ia meiso le aso a tae au. Ya, moli atu le ngang whaftai le sunga te tai. Ya, le naua, mai ale, moli lapalapo malo, ya vi inga le atua nea fiaf. Our youth, let's get ready. We will give some time to prepare, and we can get somebody to remove these stuff up here. We'll give a couple of minutes for our first church, the youth, to prepare for themselves. We will start with the Last Supper. The Last Supper will be prepared by the youth from Reverend Savusa's youth. After that, then we have the Betrayal of Jesus Christ by Reverend Laftanga. The Betrayal of Jesus as on the screen, Arlington. And then the Arrest and Trial of Jesus Christ, Talalei od Fautanga. And then the last is the Crucifixion of Jesus Christ. Iele le ngoa fo ole akalesia le sunga ya Laftanga ole Saking ya faumi ya od Talalei od Fautanga. Pe a fa Samoa, a fa Palangi, Saking. Ya, a mais pat tele, ngole tapedanga la talvo. Ya, a on sai mai. Ala tata tuele. Sunga ya Chris pese. Ya, pese a se itapenga mai de. Malu la talvo la. Ya ona tapela ia moli. Ya, if a penale alunga tatu proclama na nei. We're going to have the lights off, and then we're going to use the theatrical lights over here and the spotlight back there. Yeah, mulawava lava, faftai.
Test. Testing, mic check, 1, 2. Justice. Malulu atu lau sunga le. Te tai. Pai o le tātou whalewhāle nei tūla le fiafi. Taluailanga maole mena matua mai. Ia, e mamau fole mena ta apena mai la ai. E wha malulu atu ai tātou mafutanga le nei tūla le fiafi. Ia o lewa toea o se 5 minute. Ia ona angai mele tonu le au talvau le nei karisia. Wava malo whalo tere.
Test. Ja. Usu mai tātou pese whaala tatali eile. Sauninga o le Last Supper. Avelo ola. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Hey, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yeah, yeah, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after,
it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Whoa, 'cause all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, sing of the goodness of God. Fatalo fatu. Tātou te tuina atu le au le whatalofa pa i o tātou whatwha le nei a fiafi. Le a mātou tamwhai atu e peo na tōwhia i mātou te whaatinoina, le tau mawhitanga muli a Jesu mōna so, le a whiawhi au pitu alunga. Ua mātou mai le tala a ruka, o le mta upu e lua sifuru ma le lua, le mta upu a toa. Ma le tala Ioane, le vangilia Ioane, le mta upu sifuru ma le tolu. Ia e whaiu, i le mta upu lava lea le Ioane, o le mta upu sifuru ma le wha. Usila usila, o le a tau whaiatu, le Autalavou, San Antonio Congregational Christian Church, mo le mātou whamoemoe. Ua lata tausanga o a reto e le whaafeteina. Ua ta ua o le pāsika. A ua sa ili e le au o si taulanga sili ma le au tusi upuse ala i lātou te whasiotia a Iesu. A ua lātou mātatau i le nuu. A o le ua ingoa ia yuta se kara. O le tasi o le toa se fulu ma le toa lua. Ua ulu tino ina ia e satani. Ua alu o ia matau talatala ma le au o si taulanga ma tai o au. Ise tonga fite whaalata ina Iesu. Ua lātou avatu tupe ia ia e whaalata ina i le whaaola. Ua o le aso a reto e le whaafeteina. Ona awina atu lea Iesu pe teru ma Ioane. Ua whaape atu. Amo atu lea. O te whenua i mana tangata o ua mawai. I o te mui atu ia te ia. Ua no whape atu lea o matai o lea. O pēra kotu o tape naika. Tātu te whai aita o matai. Yes, Lord. Fair tanga te whaingon wai nana te furuata to wai. Malo, mana ia tapen pena ina o tato taumaptanga. I did exactly what Jesus told me to do. No more, no less. Don't try to play me either. The owner of this house should have seen to this. O le winga la lua tala,
O le atato a ai ele furuina o tato vai. Tupu ne me o lua lea. Pe teru mai oni. Ia oi folo o lua furu vai ia. Not me. I'm on the special one. I was there on the mount when Jesus was transfigured. So was I, and I was the one who was led into the house when he raised the dead. So Judas, you wash the feet. Ele ai, e tele ai au ngaruenga te wino tatu tupi. Ia Malaysia mea. Tele me ia mafalo mafofau. Matthew used to handle all the dirty tax money. Foot washing wouldn't be much of a stretch. Forget it. Foot washing is a servant's job. The lowest servant's job, actually. Oh, don't look at me. Ele furu vai for ni kama. Lord, are you going to wash my feet? E tēne. O mea o te whaia nei e te reiro nei. E te roa i sutai. No, you shall never wash my feet. E teru, a whai o te le fulu i au vai. E le iso tofi whaatasi maa o le maa roro tuma. Then Lord, please, not just my feet, but my hands and my head as well. E te rue, o e o ta ele atoa o lato tini. Do you understand what I have done for you? You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Very truly, I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent me. Lord, the king of the Gentiles lorded over them, and those who exercise their authority call them supporters. E whapea o tō. E o tō whātotoa mai a tea. Lord, the one who is at the table. O le polo inga fōu o te tō ina atu i a te outou. I o tō whealawhani. Whapea ono o lofa atu i a te outou. O le mea lea i loa e tangata umalawa o outou o soo pe a whai o outou whealawhani. O tele lava lo manao e mua ai aile nei pāseka ma outou. Au le i o lo tinga. Awa o te whai atu i a te outou. O te leto e ai lava se ia o ina whai o ina le mahalo le tua. O outou fōi. O outou tō mau ia te au iau tofu tofonga. E whapei ona tō fia mai a ue lo tama o le mahalo ia te au. Whapea fōi ona outou fia outou. Ina i outou a ai, mai inu i laula o ai i lo umalo, mai anu fole no fuali. Ma whaamsino atu i tu a ingo Israelu e se fulu malilua. Ile o outou umai whai atu ai.
O i loa i la tōna o filifilia. Ai peitai, o tauno ua i le tusi. O le ua ai whātasi maau, maa mai au ilona muli vai. O te whai atu nei lava i a te outou, ai le i o ina o mai, i outou tal tonu ai. E moni o te whai atu i a te outou. Whaarata i nā, se tasi o outou. Ask him which one he means. Pocho pocho mai i luma o Keriso. Tu e se umawinga wha nupo. A ua wheta lai mai o Yesu e whaalata ina u e so o tō lea li e po ai ea po au ea po ai ea po au ea na te whaalata i na lea li po ai ea po au ea e te ea tu ia te ia o tō uma oi le nei la o ai o filifili i le o langa matanga lea li e po ai ea po au ea. O leo te avantu iai, se whasi mea ai. Te a uma o nou fufuia. O ia mea. Iuta. O le mea te whaia, ia whai nei lo. Ua vi ia le atari i ona o le tangata. Ua vi ia nei le atua i a te ia. Lou tamae. O lou tino le nei o tofi tofi mo o tou. Ia o tou whaia le nei mea ma whamanatunga i a te a. Ia so uma. Tou te aia. Le pole nei o le whea ingo whau le o toto. Ua whamaringi ina mo o tou. Ia o tou whaia le nei mea ma whamanatunga i a te ia. Ia so uma tou te whiu ai. Nau whana ue. O toi te iti o no tau lewa ai mai le i a te aro. Tau te saini mai i a te aro. E peitai o no whai atu i ai o te ia. O le mea o te atu i ai, tau te le no whai o na atu i ai. Lord, where are you going? Te te lor mea o te atu i ai. E le mawhai o ne e muri atu i ai. Ai ese aso, o na e muri atu ne. Lord, I'm ready to go with you. So I will lay down my life for you.
E te rue. Whai atu ia te oi. Nā o le i pini mo. E whātolu o le whawhiti ngā i ata. But Lord, I'm ready to go with you anywhere, to prison and to death. E te u. E te rue. Wana unau satani e ruru ia te o tau e pei o le saito. Nā o te talo i le atua. Na ia tu maulo whātua tua. Na ia e toi fōi mai. Na ia e whamarosi. I o usole. O wina atu e o tau, e le ini e te tupe. O se hato po se vai, pero o tau mātiti vai. Aure nei, ai se tangata, e iaisa nei te tupe, ina tango ia iai. Eli, o pelu ia e lua. So ia. Au ale atu vale o tau loto. Ia o tau whātua mai ia te atu. E tele mena nofo ai ma o tau ta maana le ai o te whai atu o te anu. E sa iri se mea e nofo ai o tau. Ai a whai o te anu, o te toi sau. Taria o tau whātasi māu. Nei ai o tau le mea o te iaia. O tau lofo i le ala. I le o te aru ia. But Lord, we don't know where you are going, so how can we know the way? No ma. So mai. Wau nei le ala. Kumoni, maleo. Ele alo tu lava se tasi le tamape ale uma ia te. Ana iloe o tau le tamape o tau iloa. Ia mata tu nei fo i ono tau iloa. Ma o tau vai au. Lord, show us the Father, and that will be enough for us. Poe o lo lava o no ia te o tau a tau te le loina. Pa lo mai le tamai a ti mātou. Te le te tonu e. O a o lo tama. O lo tama o te tonu ia te a. E moni o te whai atu ia te o tau. A le whātua tu mai o tau ia te a. Whai alawa ia lana ngā wena. A whaito te alofa mai a te au. Ia o tau tausi mai ia o polo inga. O te whai atu fōi i tama. Ona fōa i mai lea ia ia te o tau le tasi sosoani. Ina ia tū mau pea o ia ia te o tau. E whaavau. O ia o le anganga o le upumoni. E le mawhai le lalolangi o Natalia o ia. Aua, o le vaaya o ia. O le iloa o ia. Ao o tau, ua o tau iloa o ia. Aua e tū mau pea ia ia te o tau. E iai foi o ia i te tonu ia te o tau. O te le tu ua o tau o mātua oti. O te sau ia te o tau. E toi titi ona le va ai mai lea o le lalolangi a te au. Ai va ai mai pea o tau ia te au. O te ola au, o le mea lea, e ola i fo i o tau. O le aso e loa ai e o tau o te tonu o lo tama. O tau fo i o tonu ia te au. O le alofa mai fo i a te au. E alofa ina o ia e lo tama.
o te alofa fo ia te ia, ma o whaali ia te ia. But not to the world. A pai alo fa mai se tasi a tea. E tau sia ia e alo fa hoi lukta maa ia te ia. O lele alo fa mai ia tea. I le tau sia ia. Alo upu fo yo te wha longo ia. I le usa ulea. O le upu o le tamana ia wina mai. O mea iau te whai atua ia te o tō. Manu o tātou no nofo ma o tō. A o le sosoani o le nganga pa ia. E awina mai e le tamaa i lo ungoa. O ia lavana te awa o ia te o tō i mea uma lava. E whamanatu fo ia te o tō i mea uma. O te whai atua ia te o tō. O te tuina atu o tō ilo manuia. O lo manuia o te avatu ia te o tō. O te avatu ia te o tō whapei. O na avatu le lalolangi. Aua le atua tu vale o tō loto. Aua fo i tō te matata. O whai atu ia te o tō. O te alu ma o te toe sau. Ana o tau alofa mai ia te au. O tau ori ori. Aua e sili lava lo ta mai ia te au. O whai atu nei mea ia te o tō. Nei a tau mu wai. Nei a lātou tali tonu mai pēa e tau mu. O te le tau tala atu. Ia te o tau ni upu se tele. O le asau le li o le nina rolangi ia le moa atu sana mea ia te. Kei tai nei e loa le larolangi o te alofa ia te o tau. E pei o na polo ai mai ai rukta maa ia te. E whapea lava o na o tau pai. Tui ai lunga. Nā tātou o e sei.
Test 1, 2. Testing. God is good. God is good. All the time. Amen. E mua mua na whātulo, ma whātalo whātu i le pa ia ma le mamalu o le tatou mawhitanga i le nei afi afi. I le suafa manu mālo lo tatou ali'i whaola o Iesu Keriso. Wa mālo le soifua maua ma le langi mātafi i le pa ia ma le mamalu o le tatou whaiwha. Mai maunga mawalulunga se i o lava i maunga iti. O te manatu, o tau pa ia whale atu nuu ma mamalu whale tala lei. O le anu nu atu whaatini o tau sala. A wā lele ua maea o na pai pai unu whanua, ma manu whaatiti le sanoanga ma te talainga i taimi wa sola. Ai o le a whana tonu le malama ma vini tonu le ifia maina e tusa malau mata wala o ina. E momoli le whapitau whapitoi le sungat whatonu, ia se meli toi lolo mo le awa noa watu ina mai, mātou te whalata ina e lo tatou whala le nei po. Ua wala au ina le au talawau mai Arlingtone na te whaatino ina le whalata ina o Iesu. O le mea lea, usi mai lau mai moa ma sila sila, ai whaamalulu watu, o le amatou whaanga ina le ngangana Beretania, e momoli atu ai le whea o le nei afi afi. More than 2,000 years ago, Jesus Christ, the Son of God, called a group of 12
poor, uneducated Jewish men to follow him. They became his disciples, and later on they were known as the 12 apostles of Jesus Christ. These 12 men were called to take the message of the kingdom of God into all the world. Each one had the option to either accept or reject the invitation from Jesus. The Bible shows that they all accepted this privilege to walk closely with the Messiah, including Judas Iscariot. Judas Iscariot is the most intriguing figure in the story of Jesus because of how little we know about him. According to most scholars, his last name, Iscariot, signifies his hometown, Keriot, a small town south of Judea. As a reliable, trusted disciple, he was in charge of keeping money and handling all their financial needs. Everyone relied on Judas' financial skills for things to run smoothly. In the beginning, Judas listened and obeyed instructions. He often went out with the other disciples to do the master's bidding, and he also came back with outstanding results like everyone else. The Word of God does not mention rebellion or laziness in Judas whenever there was work to do. Therefore, Judas was hardworking and dedicated. But why did he turn his back to his master and betray him significantly? Why? In Matthew 26, 14 through 15, it says, "Then one of the 12 disciples, who was called Judas Iscariot, went to the chief priests and said, 'What are you willing to give me if I deliver Jesus over to you?' So they gave him 30 pieces of silver. From then on, Judas watched for an opportunity to hand him over. Ladies and gentlemen, we present to you the betrayal of Jesus, the Son of God." Jesus of Nazareth is a very dangerous man. And we've got to do something with this man. And what we do to him tonight will determine the fate of our nation. We must find him and bring him to us. Yes, yes. But how are we going to get to him? Caiaphas, there's a man outside. He said he came to see you. Quick, bring him in, now. What is your business, my son? I know that you are looking for Jesus of Nazareth. What are you willing to give me if I deliver him to you? And who are you? Do you know this Jesus of Nazareth? I know Jesus very well. I am Judas Iscariot. Iscariot. I am one of his most trusted followers. And are you certain he can trust you? He wouldn't put me in charge of the money if he did. I like this guy. So tell us, Judas, you followed this Jesus for so long. Why betray him now? I believed him in the beginning. I have never met a loving and caring man like him before. But his methods are misguided and very hard to accept. Did you ever believe he was the Messiah, the Son of God? I believed him once, but not anymore. Good. Your eyes are open now. Soon, the other believers will follow you. This Jesus is a dangerous radical. He must be stopped for the good of our nation. And for helping us
You'll go down in history as a great man. Lead him tonight, Judas. What do you say? When the time is right, I'll tell you where to find him. And for helping us, Judas, 30 pieces of silver. Judas is now walking away, not only with blood money, but a complete different man, because his heart is not in the right place. His heart is set on his own agenda, not on the master's purpose. The man is greedy. Little did he know that his greed would take him to a point where his evil would be tough to conceal. Testing. Judas, Judas, what have you done? Judas, why betray God's only son? You can't hide, the devil's eye is stalking you tonight. You can't escape, the Son of God is watching you, he knows your every move. Judas, you can't hide. No one's gonna save you from the devil's hand tonight. Judas, you can't hide. That money can't save you. You backstabber, traitor, sneaky, two-faced crook. Oh, Judas, what wrong did he make? Now you're no different than a wild, hungry snake. Close your eyes. Don't you know how far you'll go, but never realize you're out of time. Take that money back, then you'll be fine. Judas, you can't hide. No one's gonna save you from the devil's hand tonight. You can't hide. That money can't save you. You backstabber, traitor, sneaky, two-faced crook. That's how you go down every history book. There is no other way to redefine. Tonight's the night to make it right. Judas, Judas, what have you done? Judas, why betray God's only son? You can't hide. The devil's eye is stalking you tonight. You can't escape. The Son of God is watching you. He knows your every move.
Judas, you can't hide. No one's gonna save you from the devil's hand tonight. Judas, you can't hide. That money can't save you. You backstabber, traitor, sneaky, two-faced card. You can't hide. No one's gonna save you from the devil's hand tonight. Judas, you can't hide. That money can't save you. You backstabber, traitor, sneaky, two-faced clown. I wonder how Judas felt when the Lord said, yes, it's you, or you are the one. The Bible says that very night, after celebrating the Passover, Jesus and his disciples went out to the Mount of Olives to a place called the Garden of Gethsemane to pray. This very night, you will all fall away because of me. For it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. But after I have risen, I will go ahead of you into Galilee. Teacher, even if all fall away because of you, I will never leave you. Truly I tell you, this very night before the rooster crows, you will disown me 3 times. Lord, even if I must die with you, I will never disown you. My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Father, if you are willing, remove this cup from me. Yet not my will, but your will be done. Why are you sleeping? Watch and pray so that you will not fall into temptation. Father, if it is possible, take this cup away from me. Yet not my will, but your will be done. My Father, if it is possible, take this cup away from me. Yet not my will, but your will be done. Why are you guys still sleeping and resting? Look,
The hour has come, and the Son of Man is delivered to the hands of sinners. Rise and let us go. Here comes my betrayer. Judas, how do we know the right man? I will give you a sign. The one I arrest, the one I kiss, arrest him. Who are you looking for? Jesus of Nazareth. I am he. Who is it you want? Jesus of Nazareth. I have told you that I am he. Greetings, Rabbi. Judas, you betrayed the Son of Man with a kiss? Peter, stop! What are you doing, Peter? Put your sword away. Those who draw the sword dies by the sword. Now the Son of Man is in the hands of sinners. Judas has done his part of being a traitor to his master. He followed along with those who captured him. And when he saw that Jesus had been condemned, he was seized with remorse and returned the 30 pieces of silver to the chief priests and the elders. I can't do this. Take this back. I betrayed an innocent man. Don't lie to yourself. You knew exactly what you were doing. You knew what would happen. No, I didn't know he would suffer like this. Please, no! Your guilt isn't our responsibility. Keep the reward. We burned it. No! 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 After his huge betrayal, Judas started to feel remorseful. He tried to return the 30 pieces of silver to the chief priests. But even if he threw the money back into the temple, he cannot absolve himself of the sin. It was too late. So the question remains, why did he do it? Why did he betray Jesus? It's the power of greed and lust for money. His love for money was greater than his love for the one who loved him so much. The Apostle Paul says in his first letter to Timothy, the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Judas had a deceived heart and a greedy attitude. The easiest way to escape Judas's error and sin is to refuse to do things with a hidden motive in your heart. We must never forget that God wants us to always have the right attitude towards people and the tasks that we have been entrusted with. Judas Iscariot is gone now and can't change the wrong he did or mend the hearts he hurts. Neither can he apologize for his betrayal, but you can. Because you are still here and have what Judas no longer has, which is time. If you have betrayed, backstabbed, or hurt someone badly, you can ask the Lord to help you to make things right today. God is the God of second chances. Amen.
ia te whātalo whātole, pa ia man malu tato whawha. O le au talvau nei ia, tala lea whaotanga, lea tamwhai atu. Ai usi mai alo tō whawhonga ma tō sitsila. Tai. Sa o atu Yesu mono so i le tasi i tū le a leo ke te rono. Wa iai le whanua sa iai mono so o. Wa i loa fo i le me i uta le na whaalata ina o ia. Ma wa mawa fo i e uta le au ma au auna mai le au o si taulanga sili ma Farisaio. Ona alu atu lea o ia i le mea ma sulu, ma lea mepa, ma lea upenga. O ai tau te sa ilina. O Yesu le Nazareta. O au le nei. O ai tau te sa ilina. O Yesu le Nazareta. O umau nau whai atu ia te autou. O au le nei. O lene. Tu pe ia i la tau nei. Ia la tau o. Kuhu Yesu! Kuhu Yesu! Sunu lau pelu Peteru. O te le inu ea, i le ipu wa au mai e lau tamaa ia tea. Wa momoli Yesu le au fita fita i le loto au le maota o ana, ina ia fesilingi ai o ia. O lo tu ai foi ma le solo tangata i utaia, fa tasi ai ma pe teru. E la oi fai se tasi au onda Yesu. Ere ai e roa. Wow, au ngai e luk whaalonga tu. Au ai whai dau so. O te tautala whaali i tangata unga. O te lek tautala whaali lo lilo fo. Se ale mea i te pesili mai atea. Pesili i e na whaalongo i se mea na o tautala ai. E te tali atu ewa pēnā i lo staulangsi. O la malea. I rei sa ngai tūma i au luma. Pita, awe tamale i o ia e yapa. Tama, oi foi le isi o au so Yesu. Oga, ere loa ya, ere wa. Ai sa fo. E la vai fana mai a tu fa tasi ba Yesu il fanua. Oga fa ko kala ko. Ere loa ka kala. Ona lātou teiteina leo Yesu na iei kai awha i le maoto le alii. Wao, ona tau pule pule ai leo le au whai tau langa sili uma ma toi ina o le nuu. Ia Yesu ina ia whasioti ia te ia. O lātou noa noa ia te ia. Ona lātou taitai ai lea ia te ia. Ma tuu atu ai le ponotia pi lato le alii. Sia se mea o ko mai e rea hiwi lea mangaka. Ana le pa mo sao ia. Ko wale mato tuina atu ia ia te oi. Le an mea ko kere o e whamasing mor ko wia kura apo. Ele ma whaira mato fasio tia se tasi.
pika, a mai komure ringa. Mai ame numa ia pilato e pamasino. Kiro ea ma me besi ni moku a ka kanu ai. Ora sini ia. O oe si kupu o ka ngaka iukai. Se upu mai a te oe ne upu. Pena tā ua ue nisi i a te oe. Wa u e se iukai a. O mai ei oe o mu. Wa pera ua si kausa fasini. Se o tali lo fesini. O lo umalu. E le mai le lalo langi nei. O oe e se kupu. O lea lava. Oa. O le tupu. O i lātou fo i o loo whaalongo i loo leo. E i leo kumoni i lātou. O le ara upu monu. Ia o kou whaalongo whale lei mai aro kalara. O kere i roa se mea e sana ina hankau Iesu. Au lau kou rea, o kou mai e rea ri ira. I o ka kala i ngāku se kasi i pāseka. O le sini rai au kou. Pe ko ke mga o ke kala i ngāku. Le kupu o haka yukaia. E ai, mātou te le mani nao ai, mātou te mani nao. Te tala mai pārapa. Te tala mai pārapa. Te tala mai pārapa. Makari! O le sini au kou. O le ara mea ko ke mga o ke whaia ia Iesu. Makari! Au auna! A mai lea pa whangu. Markou i roa. O kere i roa se mea sana i rea ka mioko. Ai mamā ima. Markoko rea ka mioko. Ai pure o kau. Kope! Kope!
We're going to crucify. We're going to do the crucifixion of our Lord Jesus. Nós igual mai moa, nós sila tātou whawha. Tūsa e hōia sa tau ma whaina. Mai maftanga tupulanga tāna vō toa tāna i sa ngai tāna. We have just witnessed the reenactment of what happened so many years ago that is now referred to as the Holy Week. As we prepare to do the last reenactment, we wanted to offer a different perspective of those that were there. What were they thinking, witnessing the crucifixion of Jesus Christ? It's a fu e ole satau e felo ai Yesu ina Saulo fatali o ia mo oe faalo lo nasiu fofonga tu uma o mana onga alfa afona lo olanga uana o Yesu ete mawai le ola e fawava Lalo,
What a crowd. I have never seen this many people come out to a crucifixion. I mean, I heard that this Jesus person is supposed to be the Son of God, but I don't believe it. There's no proof. Oi, ue. Whangatala nei mea. Ua whai si au tama. Kalo whai. E leila ngona sana tala. Oi, kau. O Yesu. Po o pi lata mo fita roma. Po ta tol mo tua tangata. I don't know how we got here. But Lord, I trust you. Move my feet where I am to go. And let not my eyes alter from you. But God, I need you. Lona ituna tutu ileta maalanga ilelangi Yesu Yesu fa amangalo maya uo Yesu
taitai ya utama. Molo atalito atasi. Faamangalo maya u Yesu, Yesu, Yesu. Faamangalo maya u oh Yesu. Ho i tātou le mafuanga ua malio wa Yesu.
whaftai le tātou mawhtanga. Ia o stong whainga vaina le au tolvo mai Samoa, Texas. I le tātou whamoe nei a fiafi. Ia masalo le a tua tuloa le a wanua nei a fiafi. Ia i le sunga le i te akono. Ia mosi tau talanga. Ia ona tu le le sunga le whengainga whaftai. A whaiboa, o whamale ina lo finga ngalo pro kalama falfale nei a fiafi. Toi mais pat tele lama moleri. Ele o lava pat tele moleri. Ia wow tula ia tule ile ava tele. Au tautala ho ia mare fai tete le nei a fiafi. E fai ele le o fata wa. Fai ma fonga tau moli ole. Ole sunga le whenganga ia Bennett. Malfatua ia fia mama. Ai meise le nei e kare sia. Tusa e po o nei a fiafi. O te langona. O le a fiafi e patino mo le au tala vau. Ai wa yeisa nganga le fionga le taitai pono. Ia e tau ontula i asu stia kono e whai ma fonga tau moli le nei a fiafi. Sau steime ona pulea atu lera sunga le taitai. E anga ton waile nei a fiafi. Wao manatu lera o wha ifo lupe o le fiafi. U wha iman mia le polo kalama. Nta pen ai le whalwha le nei a fiafi. E wha malo whai o le whaiba. Ese le mānei o le ta penanga e moa langona i whatu maloto o le au whafonga. Ma e o mai e ta moli maule nei aso. La o tō ngā ruenga ma e ea. Ia wha manuia le tua. Pe on tana no atu. Sa ustemi on wha manuia atu leo le taitai. Ma fola atu le polo kalama mo le aso a tai au. Ma lo tō pa ia foi le nei fiafi. A rara tu lai. A ma e le tātou samlinga. Wa ta pena rau talvou. Se vai vevela mo i tātou le nei fiafi. E wha malulu atu. Ona o leo vai atu le taimi. Ua vawe le taimi. O tae au fo e tātou te uspo mai tae au. Ma to e wha wau lo tātou fia e moni maule a lofa tu noa lo tātou wha ola o Iesu Keriso. O lea, wha mole le tātou au fia. Lea whainga luenga, lea tua. Ia e meise ia pa ia o ta maa matina maa tua. O lea o sinasina o tātou whalwha. O lo sa uni potu lei tua i o ia e ta pena mai eise vai vivela mo i tātou. A lau te lenga o tātou li nea fiafi. Whamol mole. O leo la a whai whapelei tātou. Ia o na sa uni la a fia tau mawhalo i einu fo i whafu. Tau samim tau mawhai le ki o la fiafi. A le ai, mi whai ana awe lo potu. E lei fula e tafe mai alfa ua e leisi so i lo atu. Ia ai... I manu te reina le, wha moanga o le nea fiafi. I le swafo Iesu, whaftai. For God so loved the world, that's all recite John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believe in him should not perish, but have everlasting life. Praise the Lord. Whaftai atu le saunuanga, na fionga le ti akono, ia whai ma whonga tau moli o le au mai moa le nei fiafi, me se foi le paia o le kalesia, vane le sumai le sunga e moasau, ma le whalitua, ia me se foi le paia o le tātou whalwha, o le anganga lava le tas, to e moli atu le anganga whaftai, a mai se pati tele mo San Antonio, ja, mai se pati tele mo Sekin, pati tele mo Dallas Cowboy, ja, ma se pati mo Samoa, Texas. Praise the Lord. Ja, o nei a mea uma tātou te whaia, mo le vi inga o le atua, o le tātou tali atu lea,
i le atua malona alofa ia i tātou e ala ia Iesu Keriso. Le afiafi nei le o se afiafi fia i le tōtele o le au whātuatua, le ango le afiafi o lo whamanatu i na ai puapua o le alii, ia malona maliu ti ngā. A o tae au. Ese ho i lona leo, tae au, ia, tātou whaalonga i loa lea i se leo ese, na te au mai ale fia ma le oli mo i tātou. Toi whaafitai atu i along whanau, me se tupulanga talavou, ia mo le whaatinonga tātou polo kalame umali nei afiafi, mai ai le pāseka muli, se i o le sātauro, ia o le ata atoa na o le nei afiafi, whamalo whaiva. E le lama upu, e tau i atuai, be whaaleo atuai, le anganga whaafitai, ai e to tongi e le atua, la o tau ngā ruenga. Ia, le a whaida talo, ia on tātou malolo ai lea. Se meli, o le susunga i la oa o ia se meli, for your information, se meli is the director, youth director, o le lako pūlenga i California, le fo iwa koe appoint o le youth director o le tātou whalewha. Mai se patipati mo se meli, ma le whaletua. Ia, o mea uma sa tātou whaia neipo sa whaapoloka lama mai le tātou director. Me lea whaaftai lama director, pa manuia le atua i lau sunga ma le whaletua, to e whai nisi paka tātou poloka lama manaia. How about the thriller tonight? Thriller. Wow. Ia, tātou, awa ko ke pisa kele le melga, tātou whae ule talo. Vi ia lama lau suafa tama, vi ia lama lau suafa e whaavau, wa o e lava, o mafu ai le nei afiafi. E wi lava ina whanoa noa, le loto, ma le anganga, ono o mea ntutupu i le whaola, ia e fia lava o mātou loto foi, au wa e le ingata ai le sātauro ma le tunga mau, mātou tatalo, whaafitai tele, fo i atu, le vi inga i lau fio, ono le nei pō, ma tāpenanga, ma sauniu ninga au talavou, whamanuia i au na whai whiau, whale tua, o e olo whea ngai, ma le ngā ruenga, ia e meise o tūpulanga o alo, ma whanau o le whaalewha. Ia, o le a mātou tā ape, malo lo, nei a fiafi, tausi mai, ma leo i mātou, mo moli i mātou le tai au fou, fo i atu pēr le vi inga i lau a fio, o ani o mātou se, o a fo ni anga sala o le nei a fiafi, a lofa mwha ma ngalo mai mātou, le mātou tatalo lea, e ala i lo suafa Iesu, amene. Ngalo ia o le whamanatu, o le awha i le lima le waweao, o le tātou sunrise service, o le ata ita inai tātou, e le mawhtanga tina i le sauninga, ia a o le mawhtanga Samoa i Texas, o le whaatinonga o le tunga mautu ufua, ia a o San Antonio ma Sekin, ia o le wha evangelia. So tomorrow morning at 5:30, you must wake up early, okay? To check the tomb. Come and check the tomb. Tomorrow morning, 5:30, is our sunrise service, and it will be led by Mawhtanga Tina from the Whalefa, okay? Ia, se whaulawhalanga nā mo le tātou Mawhtanga nei afiafi, ia manuia lava le pō, tō whā, soifua.
Ia le pasisilanga mo le tātou ekalesia Samoa Texas. Se iwa mole leua, whatalsanga mai sunga te pese. Sina tātou whatete inga pia mai atu nei tātou malu ia ili tātou whaipese wha mole i tātou malu whaafitai.